National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022 की guideline MAKHADA State ASIGI LEIHAOGA CHANARABA Curriculum ama State Council of Education Research and Training SCERT na PUTHOKLAGANI HAINA SCERT की Director A ROMEL na PHONGDORAKLI Finalization of Draft State Curriculum for Foundational Stages Haiba hiramda ngasidagi numit mangani charthagadaba workshop ama SCERT की Multipurpose Hall da Houdokhre thoramda wafam asi phongdokladuna mahakna makha tana hai Manipuri Foundational Stage के curriculum sem sab workshop असे ngasi haudokhliba asina ahum subane curriculum असे Manipuri University GM College of Teachers Education GM University amadi SCERT के subject expert single loinana tongan subject single resource person sing NEP 2020 amadi National Curriculum Framework sembada member ama oina maru oiba thautang loriba Azim Premji University Bangalore के research person single loinana punna khusam daduna puthokpane Curriculum asi sem laba machong masigi makhada textbook sing su puthoknaba sem saba hawragani SCERT Manipura ngangna riba lon sing dage ahan bagi oina lon taraga nipan ge dictionary amaso puthoknaba sem saba loire haike ngasigi thauram aduda Ajim Premji University Bangalore ge faculty member Chirang Rangsana Mai Priyam Badras amade Imom Sharma su saryake Manipur University experts in DMU की हमारी DM College of Teacher Education की experts in हमारी मरुआइना आपकी National Education Policy 2020 पुथोक पदा या मरुआइबा थाउदांग लोग की बा अजिम प्रेमजी University Bangalore की experts in लाख तना कोई वन बिना बनी तो मसीह ममांग दसु हाना सुकुम्बा workshop अनी तो करे मसीह जिना ओम सुबनी तो ना मसीह कोई की foundational stage के curriculum से se final stage job chala masi gi sina aroi ba oi bisu yai adi matungda akona masi puthoba matungda akoi gi matam sika chana ba akoi gi local contextualization haitar masi da summa mayam ji hapaga afaba akoi gi curriculum ji puthoba matungda akoi textbook ibagi tabak so packet kani